Мээримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын аты менен баштаймын. Манас ТВда куттуу Рамазан берүүсү. Алып баруучулук кызматта мен Уланбек Калмырза уулу. Саламатсыздарбы? Кымбаттуу көрөрмандар, бүгүн дагы биз бүгүнкү берүүбүздө дагы бир өзгөчө бир теманы жөнүндө кеп кылайлы деп жатабыз. Деги эле ошол биздин апаларыбыз, карындаштарыбыз, эжелерибиз, кыздарыбыз, келинчектерибиз болгон жалпы аял заты тууралуу кеп кылайлы деп атабыз. Ошол аял затынын ислам дининдеги орду, ислам динибиздеги ошо аял затына берген баа, кадыр, деги эле кандай мындай сүйүнчүлөр бар биздин ошол аял заты тууралуу. Ошол боюнча сиздер менен бир жакшы бир программаны алып барайлы деп атабыз. Бизге Манас университетинин теология факультетинде ага окутуучу Абдулбасит Крайч агай келип отурат. Кош келипсиз агай. Жана ошондой эле бизге ошол котормочулук кызматта ошол эле биздин теология факультетибизден доктор Сабыр Мураталиев агайыбыз келип отурат. Кош келипсиздер. Рамазан айыңыздар кут болсун агайлар. Эле агай, эми биз жанакы ислам дининде аялдын орду, аял затынын баркы дегенде эми кыскача ошол исламга чейин деги эле Арабстан жарым аралында же башка маданияттарда аялдардын орду, аялдарга берилген баа кандай эле, ошодон кыскача айтып берсеңиз, андан кийин исламдагы ордунан улантсак болот. Кайфа канат маканатул мар'a qabla al-islam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة. نسأل الله أن يبارك بالجميع وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا. Birinciden Kutmadığın keçiңиздер менен биринчиден жараткан Алла Таалага чексиз мактоолор айтуу менен бирге, пайгамбарга салават айтуу менен бирге ушул куттуу күн менен ушул жерде чогулгандардын баардык көрүүчүлөрдү куттуу Рамазан менен куттуктайбыз. المرأة من هي؟ لا بد في البداية أن نعرف المرأة. المرأة هي كما يقولون نصف المجتمع. Oğlu biz ayal kişi kim ekendигин tanıp alışımız gerek. Bu yerde bu ayal kişi bir qoomчулуктун жарымы деп атат. لا نقصد بنصف المجتمع بأنها 50% رجال و50% نساء. المرأة نصف المجتمع بمعنى أنها هي المكمل للرجال. Bu yerde ayal kişi qoomду жарымы дегенде бул бир эсеп боюнча эмес, сан менен эмес. Мисалы, бул жерде бул эркек жарым боло турганса, аял киши жарым дейт. Мындайча айтканда, эркек киши оң канат болсо, аял киши сол канат дейт. Ошол бири-бирин толуктоочу кишилер дейт. فالمرأة مع شقيقها الرجل تكمل المجتمع. فالمجتمع بدون النساء مجتمع ناقص. ولا يكتمل المجتمع بدون النساء. بدون المرأة. Erkek kişi özü жалгыз коомду толуктай албайт. Ошондуктан бул жерде аял киши менен бирге коомду толуктай алат. إذن لا نستطيع أن نلغي هذا الكائن، لا نستطيع أن نستغني عن هذا المخلوق وهو المرأة. ومن هي المرأة؟ هي الأم، وهي الزوجة، وهي البنت، وهي الأخت. Ayal kişi kim? Bu ayal kişi yine ayal kişi ayalı bir kişinin ayalı bulup je bolsa ejesi je karındaş. هذه الإنسانة أو هذا الكائن أو هذا المخلوق المرأة على مر العصور كان مسلوب الحق ومهضوم الحرية. O ayal kişinin murda ошол бул аял кишинин акы укуктары тебеленген, аял кишиге көбүрөөк зулумдуктар кылынган мурун дейт. فكانت المرأة قبل الإسلام تؤد تدفن وهي حية. كانت المرأة قبل الإسلام ممنوعة من الحقوق، ليس لها حقوق. كانت المرأة قبل الإسلام سلعة تباع وتشترى.
аял киши исламдан мурун ушундай бир жөн эле бир буюм катары колдонулган дейт. Кээ бирөөлөрү алынган, сатып алынган, сатылган кадимки эле жөнөкөй бир зат, буюм сыяктуу колдонулган. فهي محرومة من حق التملك، محرومة من حق الميراث، محرومة من حق الشهادة، محرومة من جميع الحقوق الاجتماعية والمعنوية. Аял киши мурда мисал мурастан, ошондой эле көөлүк берүү сыяктуу акыл укуктардан баардыгы бул аялга берилген эмес. Бул аялдан тартып алынган. يقول ислам келгенден кийин мына ушул укуктар кайтарылып берилди. يقول سبحانه وتعالى في وصف حال المشركين في ذاك الوقت: وإذا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala aytып атат, эгер мына бул мушриктердин доорунда болгон, исламдан мурун болгон окуяны айтып атат Kur'an-ı Kerim'дин аятта, аларга бир кыздуу болдуң деп сүйүнчүлөнө турган болсо, ал ошол мезгилдеги киши өзү уялганынан жүзү кызарып качып жүргөн дейт. وكان المشركون يصفون البنات بالإناث فيقول سبحانه وتعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. Ошондой эле бул аял кишилерди ويجعلن لله البنات ولهم ما يشتهون. Бул аялдарды ошол Алла Тааланын кыздары деп. ينسبون البنات لله لأنهم مخلوقات أو لأن هذا ليس له أهمية وهم أصلا لا يعترفون بوجود الله، لذلك هم كانوا ينسبون له الأشياء التي لا قيمة لها في نظرهم طبعا. Albatta müşriklerin doğrunda uşul İslam'a çeyin alarga ayal kişilerge takır kadır bark bergen emes, alardı sıylagan emes, hurmattagan emes. وهذا الحال كان لدى الأقوام الآخرين غير المسلمين من الصينيين والفرس والبوذيين والهنود، فكانوا أيضا ينظرون، كل مجتمع من المجتمعات كانت تنظر لهذه المرأة على أنها مهضومة الحق، على أنها عبدة لدى الرجل. Bul İslam'a çeyin dağı oşolle doğruda misal Kıtay'da bolsun, je bolsa Indiyada bolsun, oşonday ele Fars tildүүлөрдө ошол жерде дагы аялдарга аялдардын акыл укуктары аябай катуу тебеленген, башкача мамиле кылган. Демек биз баягы исламга чейинки жалпы карай турган болсок, бир эле ошол ислам келген Арабистан жарым аралынан башка дагы дүйнөнүн булуң бурчунда дагы дегеле аял затына, дегеле аялдарга болгон жакшы мамиле болгон эмес, аялдарды бир мындай буюм катары же бир такыр маанисиз бир макулук катары эсептеген экендигин бир кыскача айтып өттүңүз да. Анан ошондой доордо мына ошол эле Арабистан жарым аралы болсун, ошол доордо ислам келди, Куран келди. Ошо исламдын келүүсү менен аял заты биздин апаларыбызга кандай кадыр бар, кандай нерсе кошулду ислам келгенден кийин? عندما جاء الإسلام كيف غير حال نعم، هذا الذي سنأتي إليه، وهو أن عندما جاء الإسلام أحدث ثورة اجتماعية. الإسلام لم يأتي من أجل الصلاة والعبادة فقط، وإنما جاء لتغيير المجتمع بأسره، فكانت فيه ثورة اجتماعية غيرت مجرى التاريخ، ليس فقط في العبادات بل حتى في إنصاف المرأة. Özgöçe mına İslam dini kelgenden keyin ошол канча аялдардын акыл укуктары тебеленген, бирок İslam келгенден кийин мына ошолордун абалы өзгөрдү. Ошол эле учурда мына ибадаттар, İslam дини бир гана ибадаттар менен чектелбейт дейт. Бул жерде жалпы коомдун абалын өзгөртүү үчүн, оңдоо үчүн келди дейт. Өзгөчө мына аялдарга ошол жерде акыл укук төңкөрүш болду. فالإسلام يعتبر المرأة شريكة للرجل في هذه الحياة، وأعطى لها الحقوق التي تناسبها والواجبات التي تناسبها. Бул жерде İslam келгенден кийин аял кишилерге өздөрүнө ылайыктуу болгон акыл укуктар берилди. وقد كفل الإسلام لهذه المرأة مكانتها المرموقة كأم، كزوجة، كبنت،
كأخت. Мына ислам келгенден кейін аларға ошол чыныгы эне, ошондой эле чыныгы бир аял катары, жубай катары, ошондой эле кызы катары, келини катары мына укуктар толук алып берилди ислам келгенден кийин. وساوى بينهم في الحقوق والواجبات. ساوى بين الرجل وبين المرأة في الحقوق والواجب، في أصل الخليقة وفي الثواب وفي العقاب. وربنا تبارك وتعالى الثواب الدنيوي والعقاب الأخروي. والله تبارك وتعالى يقول في هذا المجال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Мына ошол ислам келгенден кийин албетте ошол аял кишиге дагы эркек киши менен аял кишини салыштырып экөөнүн деңгээли бирдей болду. Ошондой эле Кур'ани Каримде дагы бир аятта айтылып атат: "Ман амила салихан", ким салих жакшы иштерди аткарса, ва хуа муъминун, момун болгон бир абалда, эркек болсун, аял болсун, аны биз бул дүйнөдө эле аябай жакшы бир жашоо менен жашатабыз дейт. ففي هذه الآية بين لنا أن الرجل والمرأة أو الذكر والأنثى هم سيان في العقاب وسيان في الأجر. Ошол аятта бизге эркек менен аялдын деңгээлини бирдей экендигин түшүндүрүп атат. Ошондой эле булар жазада дагы, сыйлыкта дагы бирдей бир парыздарда дагы, ибадаттарда деңгээли бир деген. وحفظ لها حقها في الأسرة، حق هذه المرأة في الأسرة كبنت أو أخت، فحث الإسلام على إكرامها وحسن تربيتها وجعل ذلك سببا لدخول الجنة. Bul жерде аял кишини бир үй бүлөдө өзгөчө аны эне, эже, кыз катары бир укук берди. Андан кийин ага аны сыйлоого, урматтоого чакырды ислам дини. Аларды аялдарды урматтагыла, сыйлагыла деди. Натыйжада ким сыйласа, урматтаса ага 5 насип кылат деп буйрду. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه قال: من كان له ابنتان أو أختان وأحسن أو ثلاثة، من كان له بنتان أو ثلاث أو أختان أو ثلاث فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde aytып атат: kimdin 2 же 3 кызы болсо, же болбосо 2 же 3 ошол эже карындаштары боло турган болсо, аларга карата мамилелерди аябай жакшы кыла турган болсо, ал жакшы мамиле кылган кишиге акыретте 5 насип кылат деп атат. Демек бизде бул жерде ошол мусулмандардын аял кишилерине болгон мамилени оңдоого чакырып атат. إذن في هذا الحديث يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حق البنت والأخت، كيف يجب علينا أن نحسن إليهما ونربيهما تربية، فإذا أحسننا التربية كنا السبب في دخول الجنة. ثم هذه المرأة حفظ حقها في الأسرة كزوجة، وجعل الزواج مبنيا على المودة والرحمة. فيقول تبارك وتعالى: وألزم الزوج بالإنفاق على الزوجة. ويقول سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فجعل أساس الزواج هو المودة والمعاشرة الطيبة، وبالتالي يجب على الرجل من ضمن هذه المعاشرة الإنفاق على الزوجة واحترام رأي هذه الزوجة وتقديرها ومكانتها في الأسرة. Bul жерден дагы аял кишиге карата, мисалы бир үй бүлөдө күйөөсү аялына карата өзгөчө жакшы мамиледе болушу керек. Кур'ани Каримде дагы "Ваашируһунна бил ма'руф" деген аят бар деп, мына ошол аят менен бизге далил келтирип атат. Аялдарга жакшы сөз менен мамиле кыла. Эгер анын бир мүнөзү жакпай калса, ага дагы туура түшүнүк менен туура мамиле кылганга умтул, ал кемчиликтерин караба, Кудай Таалам ага артынан жакшы нерселерди берет деп. وهنا لعل قائل يقول يعني كيف إذا ما استطعنا أن نتفاهم أنا وزوجتي، وكيف
لم يعجبني منها خلق، لم يعجبنا منها شيء، قال بصبرك عليها تدخل الجنة. Mına oşol ayal kişinin kebir kemçiliklerini körböy, jakşı mamile, аны körböy, jakşı mamile kıla versen kim natijede al kişiге 5 nasiplat deydi. Oşonda ile erkek kişiге bir infak degen oşol kelinçegine karata bardıq жоопкерчиликтерин материалдык жактан, руханий жактан бардық жоопкерчиликтерини алуу erkek kişinin moyununa жүктөлгөн. فيقول صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة أي لا يكره إن كره منها خلقا أحب أو رضي منها خلق آخر. فربما أنت لا يعجبك منها هذا الخلق، فإذا صبرت عليه قد يرزقك الله منها الولد الصالح، قد يرزقك الله منها الذرية الصالحة الطيبة التي تنفعك في أخراك. فبصبرك هذا ربنا تبارك وتعالى يكرمك بأولادك، يكرمك في آخرتك. Eger mına oşol ayalыңдын bir münözü же кандай bir işi жакпай кала турган болсо, аны көрбөстөн сабыр кыла турган болсоң, ал балким сага келечекте ошол балаңдан кайтыш мүмкүн жакшылыктар же болбосо Кудай таалам ахиретте аны жакшылыктарын дагы көбөйтүп берет дейт эркек кишиге. أيضا حفظ لها مكانتها كأم، وكلنا يعرف مكانة الأم كم هي عظيمة وكم هي لها يعني مكانتها في البيت وفي الأسرة. فالإسلام أيضا حفظ لها هذه المكانة وجعل مكانتها عالية، فجعل الجنة تحت أقدام الأمهات. Ошондой эле мына бардыгыңыздар билесиздер, эненин ордун бардыгыбыз эле жакшы билебиз дейт. Эми мына үй бүлөдө бир аял кишини эне катары орун берди дагы. Ага пайгамбарыбыздын хадисин мисал келтирип атат. Бейиш энелердин таманынын астында деп өзгөчө бир орун макам берди. وأمر ببرها والإحسان إليها وجعل رضاها ورضا الوالد من رضا الله تبارك وتعالى. فيقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Mına bul jerde özgöçө atı oşol enege özgöçө sый урмат көрсөтүүгө чакырды. Ошондой эле Qur'ani Kerim'de dağı Allah Taala'ga gana ibadat kıl, andan keyin ata enene, özgöçe enene jakşılık kıl degen buyruktu Kuday Taala berdi. واستكثر على الأولاد أن يقولوا لوالديهما أف. هذه الكلمة البسيطة الإسلام استكثرها، قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. Kuday Taala uşul ayakta uşul ata enege özgöçe uf degen bolbogon ele iki sözdөн turgan, iki tamgadan turgan uf degen sözdü dağı ata ene üçün koldanboogo çakırdı. وجعل مكانتها فوق مكانة الرجل أو مقدمة على مكانة الرجل. Ayal kişinin darajasını erkek kişinin darajasından da jogorу koydu. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فذكر صلى الله عليه وسلم الأم وذكرها كررها 3 مرات ثم بعد ذلك ذكر الأب. Bu jerde Hazreti Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayatı misal katara keltirip atat ustaz. Bu jerde bir kişi Hazreti Peygamberimize geldi, gelip men uşul kimge dagı köbürөөк жакшы мамиле кылышым керек дегенде Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты, enеңе деп айтты, апаңа деп. Bunu bir жолу эмес, 3 жолу кайталады. Апаңа, апаңа, апаңа деп кайталады, анан 4-үнчүсүндө атаңа деп айтты. Бул жерде мына 3 жолу özgöçe enege basım жасап атат, andan keyin erkekti aytып атат. هذه بعض الآيات والأحاديث التي نصت وذكرت على مكانة المرأة في الإسلام، وكيف أن الإسلام هو دين يحترم المرأة ويقدرها وينزلها مكانتها اللائقة بها. Bu kebir ayatlar jana hadislerde uşul ayal kişilerden kişiler jönündө zikir kılıngan uşul ayatlar hadislerde uşul biz düşünöbüz. Bul jerde ayal kişinin kadır barkı, kanday jogorу ekendигин, аны сыйлаш керек экендигин, мына dinimiz mына ушул нерсеге чакыргандыгын biz bilebиz.
بقي أن نشير إلى قضية، وهي أن الإسلام عندما جاء أعطى حقوق للمرأة لم يجعلها مفتوحة، وإنما حددها ونظمها ورتبها بما يتناسب مع طبيعة المرأة ومع فطرة المرأة. Кейбір жерлерде мына аял кишилерге кейбір хукуктар чектелген, эмнеге? Себеби анын табиятына жараша чектелген. فإذا جعل الإسلام قيودا ونظم هذه الحقوق ليس معنى ذلك هو حد من حريتها، وإنما هو تنظيم وترتيب، وحتى يكون هذا الحق يعني مكفولا لها، وهذا الحق يناسبها ويناسب طبيعتها وفطرتها. Бұл жерде кейбір чектеулер бар. Ал чектеу аялды мындайша айтканда бир тосуу же болбосо башка бир басынтуу максатында эмес, тескерисинче анын назиктигин эске алып, же болбосо анын жаратылышын эске алып отуруп мына ошол жерлерде белгилүү бир чектеулер киргизилген. فإذا نظرنا مثلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تجد بعض النساء كن يمارسن التجارة، لكنها كانت في بيتها وكانت ترسل من يدير لها تجارتها، كالسيدة خديجة رضي الله عنها، فكانت هي من كبار التجار في ذاك في وقتها، وهي التي كانت تنفق على النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما توفيت كان يذكرها بخير ويقول عنها أعطتني مالها حين حرمني الناس. فكان صلى الله عليه وسلم يعني يستشهد ويعظم لها هذا الشيء، هذا القدر الذي كانت تفعله وتقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان من النساء منهن يمارسن التجارة. Ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дооруна назар салсак, ошол жерде кээ бир аялдар ушул соода менен алектенген. Бул жерде пайгамбарыбыз дагы ошолну үгүттөгөн. Мисал Хадича энебиз ошол доордо өзү үйдө отуруп эле өзү ошол акча эмелер менен башкаларга бир мүмкүнчүлүктү соода кылууга мүмкүнчүлүк түзүп берген да. А өзү дагы ошондо соодадан пайда тапкан. Ошол эле учурда мына тапкан пайдасы менен байлыгы менен Азирети пайгамбарыбызга дагы ислам динин колдоп, пайгамбарыбыз дайыма колдоп отуруп, мына көптөгөн кызматтарды кылган пайгамбарыбыздын доорунда. Рахмат агай, бизге ошол исламга чейин дүйнөдөгү жалпы эле аял затынын ордунан баштап бүгүнкү жана ошол ислам келген менен, Куран келүүсү менен, пайгамбарыбыздын бизге жол көрсөтүүсү менен ошол аял затынын кадыры, баркы, даңкы канчалык жогору экендигин дагы сиздер баса берилеп кеттиңиз. Анан демек ошол ислам келгенден кийин ошол аял заты бир тараптан апа катары, кыз катары, жубай катары, эже карындаш катары дагы өзүнүн баягындай ордун алып бир мындай ардакка жетти десек болот. Анан эми албетте агайда баса белгилеп кетти, бүгүнкү күндө кээдеги ошол баягы исламдагы биздин мусулманчылыктагы кээ бир азыркы заманда балким укугун чектеген же кандайдыр бир чектөөлөр сыяктуу дагы көрүнүшү мүмкүн деди. Бирок буну дагы ислам ошол аял затын табиятын, анын фытратын, анын нерсесин билип, анын тартипке салып, ошол өзүнө ылайыктуу нерселерди бергендигин дагы биз көрсөк болот. Анан ушул нерселердин баардыгын хикматын балким азыр түшүнбөсөк дагы алдыда же азыр деле түшүнүп атабыз негизинен. Анан балким мындан кийин дагы эмне түшүнөбүз го деген ойдомун. Агай, сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бир балким акыркы насаат, акыркы сөздөрүңүздөрдү айтсаңыздар болот. باختصار ما أود أقول في النهاية، نحن الآن في زمن النبي الإسلام عندما جاء أعطى للمرأة حقوقها، وهذه الحقوق نظمها ورتبها لها. فهذه الحقوق هي ليست شعارات كما يدعيه الغرب. الغرب يطالب بحقوق المرأة، فماذا يقول؟ ما بين يرفع شعار المساواة والحرية، ويريد من خلال هذين الشعارين أن يخرج المرأة من مكانتها الحقيقية التي خلقت من أجلها. يريد أن يعري المرأة، يريد أن يسلب المرأة حقوقها. فباسم الحرية وباسم المساواة تجد المرأة الآن سلعة تباع وتشرى في هذا الزمن. لذلك نقول
أن الإسلام عندما جاء وأعطى لهذه المرأة حقوقها إنما هي ليست شعارات، بل هي تشريع رباني ووصية النبي صلى الله عليه وسلم. وكان آخر كلمة للنبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. لذلك أوصي نفسي وأوصي المستمعين الكرام أن يحافظوا على بناتهم وعلى أزواجهم وعلى أخواتهم وعلى أمهاتهم. Akırkı emede İslam kelgenden keyin dağı özgöçe uşul ayal kişilerge özgöçe köngül burup alardın hukuktарын irettep tartipke keltirgen. Al эми азыркы учурда дагы мына бизге батыштан кээ бир пикирлер келет. Ал пикирлер ayal кишилер жөнүндө теңдик деген сыяктуу нерселер дейт. Мына ошол теңдик тескерисинче алар туура эмес кылып атат. Биз ошондуктан өзүбүздүн кыздарыбызга, балдарыбызга өзүбүздүн динибиздин балуктарынын негизинде тарбия кылып ошолорду коргошубуз керек. Чоң рахмат, урматтуу агайлар, сизге ыраазычылык билдиребиз. Албетте айткан насааттарыңыздар, кепке кеңештериңиздер өз дарегине жетсин деген тилектемин. Албетте биздин динибизде дагы, биздин када салтыбызда дагы аял затынын орду аябай чоң. Ошол эле апа катары, жубай катары, эже карындаш катары жана кыздарыбыз катары дагы аял затынын орду жогору. Анан ошол исламдын келүүсү менен ошол апа катары мисалы бейиштин дарегин энелердин таман астында деди. Жана ошондой эле эгерде жакшы мамиле кылса жубайына, же болбосо эгерде мүнөзү чыдаса, мүнөзү жаман болуп калса балким ошого да чыдап сабыр кылып жашаса дагы бейишке бара турган бир жол катары. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз дагы өзүнүн хадисинде кимдин 2 кызы болсо же 1 кызы болуп аны жакшы тарбиялап өстүрсө ал ошо бейишке барат деген бизге аябай көп сүйүнчүлөрдү айтып өткөн. Демек бүгүнкү күндө дагы биз азыркы доордо дагы ушул жактан дагы эске алып, биздин ар бирибиздин аял затын сыйлап, коргоп, аларды ар дайым мисалы колдогонго аракет кылсак дагы максатка ылайыктуу. Анан албетте бул жерде өзгөчө баягы теңдик же болбосо укуктук деген нерселерде албетте ислам дини дагы зордук, зомбулукка же болбосо ар кандай ушундай жаман нерселерге аябай да каршы турат. Ошону менен бирге дагы биз жубайларыбызга кылган мамилелерде, апаларыбызга кылган мамилелерде, эже карындаштарыбызга кылган мамиледе жана ошондой эле кыздарыбызга болгон мамиледе ошол исламдын берген сүйүнчүлөрүн дагы эске алып кылсак дагы бул дүйнө жана акыретте дагы өзүбүздүн бактылуулукка, ийгиликке жетебиз деген изги тилектер менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайбыз. Алып баруучулук кызматта мен Уланбек Калмырза уулу болдум. Эмки берүүлөрдөн көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар.